Pnawn da bawb? Chi'n iawn? Fi'n iawn. Gwych, da iawn. Wel, rwan te, be dyn ni'n mynd i wneud heddiw? Dyn ni'n mynd i siarad am pethau wnaethoch chi, things which you did. Okay? Dweud stori mewn ffordd. Danwch chi a falle un person arall. Mi es I went. Os ydych chi yn siarad am I did something in the past. Right? Mae'n gorffen mewn SE. Felly mi es I went. Mi es Mi ges I had, in the sense that I had a cup of tea, I had a great time, I had a shock. Right? Mi ddes I came. I returned. You know? Mi nes I did. You know? So mae'n gyd yn gorffen mewn SE. Os ydych chi to say that we did something, there was more than one of you, ydych chi'n dweud mi eithon ni, mi eithon ni. So mi es I went, mi eithon ni, we went. Mi ges I had, mi gawson ni, we had. Mi ddes I came, mi ddeithon ni, we came. Mi nes I did something, mi wnaethon ni, we did something. Yeah? Fair question, be wnaethoch chi? What did you do? Be wnaethoch chi dydd Sadwrn? Be wnaethoch chi ddoe? Be wnaethoch chi wythnos diwetha? Be wnaethoch chi wedyn? What did you do next? Neu, be ddigwyddodd? If it's a third person, like he, she or it, of, be ddigwyddodd wedyn? What happened next? Be ddigwyddodd wedyn? So if you're telling somebody a story, there's a cliffhanger. Be ddigwyddodd wedyn? So you can say, well, mi es I Fangor, mi ges I baned o de, mi nes I edrych yn y cwpa na, be ddigwyddodd wedyn? Something, right? Something tense there, okay? So, now then, my story sy'n gyda ni rwan, it's a cliffhanger. So, a few nerves can handle it. Ond yna fe, gen ni weld beth sy'n digwydd fan hyn. Diwrnod arbennig, a special day. A lle mae'n digwydd, well, where could be more special than Colwyn Bay? Felly, right, yeah, so, yn y zoo, yeah, felly dyma ni. Diwrnod arbennig. Be wnaethoch chi ddi Sadwrn? Mi es I zoo by Colwyn. O, neis iawn. Efo pwy? Efo Rhodri. Efo Rhodri? Oh, shock. Well, efo Rhodri, yeah. Mi eithon ni, so they went together, mi eithon ni ar y tren I Fai Colwyn, ac wedyn mi eithon ni I fyny i'r zoo mewn taxi. Mi gawson ni ginio yn y zoo. Right? Pizza a sglodion. Right, so posh iawn. Neis iawn. Be ddigwyddodd wedyn? Be ddigwyddodd wedyn? Yw barhau, to be continued. Well, ddim to, felly nawn. So, we'll stick to that one first of all. Na I fod yn A, gewch chi fod yn B, okay? So, diwrnod arbennig. Be wnaethoch chi ddi Sadwrn? Mi es I zoo by Colwyn. O, neis iawn. Efo pwy? Efo Rhodri. Efo Rhodri? Ia. Mi eithon ni ar y tren I Fai Colwyn. Ac wedyn, mi eithon ni fyny i'r zoo mewn taxi. Mi gawson ni ginio yn y zoo. Pizza a sglodion. Neis iawn. Be ddigwyddodd wedyn? What happened next? So trwch drosodd, and then ni weld. Be ddigwyddodd wedyn? Woohoo, right. Cyffro, excitement. So, dyma ni, right? Wel, I ddechrau, mi eithon ni weld yr eliffantod. Right? Ac wedyn, mi eithon ni weld y mwnciod. Ac wedyn, wel, mi ges I dwbyn o hufen ia. Twbyn? Tub. Dwbyn o hufen ia. A beth am Rhodri? Just un cornetto. Felly, dyna beth gafodd o. Oce, dda I fod yn B, a gewch chi fod yn A. I ddechrau, mi eithon ni I weld yr eliffantod. Ac wedyn, mi eithon ni weld y mwnciod. Ac wedyn, mi ges I dwbyn o hufen ia. a beth am Rhodri. Just un cornetto. Iawn, okay, swapio rownd, okay. Gewch chi fod yn B, a na I fod yn A. 1, 2, 3. I ddechrau mi eithon ni weld yr eliffantod. Ac wedyn? Mi eithon ni weld yr mwnciod. Mwnciod. Mae dau ddot yna, umlaut yna, mwnciod. Ac wedyn? Mi ges I dwbyn o hufen ia. A beth am Rhodri? Just un cornetto. Ond dwi'n siŵr bod chi just y marw eisiau gwybod. Dying to know beth
ddigwyddodd wedyn. So, without more ado, we'll go syth ymlaen I ddiwedd y stori. Rhaid I chi gwybod beth sy'n digwydd nesaf. Okay. Be ddigwyddodd wedyn, pawb? Be ddigwyddodd wedyn? Mi ddeithon ni nôl I Fai Colwyn mewn taxi. Mi ddeithon ni nôl I Fai Colwyn mewn taxi. So we came back. Mi ddeithon ni nôl. Not mi eithon ni we went, but we came. Mi ddeithon ni nôl. Mi ddeithon ni nôl. Mi ddeithon ni nôl. Mi ddeithon ni nôl. I Fai Colwyn. I Fai Colwyn. Mewn taxi. Ac mi ddeithon ni nôl. Ac mi ddeithon ni nôl. I Lanfair Pwll. I Lanfair Pwll. Ar y tren. Ar y tren. Be ddigwyddodd wedyn? Be ddigwyddodd wedyn? Mi eithon ni allan. Mi eithon ni allan. Am bryd bwyd rhamantus. Am bryd bwyd romantus. Ac wedyn. Ac wedyn. Bring, 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 bring. O, 1 munud. Bore da, Cyngor Sir Gwynedd, gael helpu chi. Right, okay. Yeah, so, bring, 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 bring. Bore da. Bore da, Cyngor Sir Gwynedd. Bore da. Bore da. Cyngor Sir Gwynedd. Gaich helpu chi. Gaich helpu chi. Gaich helpu chi. So, gaich Gaich helpu helpu chi. chi. Gaich helpu chi. Gaich helpu chi. Okay, so dyn ni byth yn mynd I obod. We're never going to know beth yw iddo. Wel, dyna ni, diwrnod arbennig, dydd Sadwrn yn Zoo Bai Colwyn, efo o'r Rhodri. You can't say the name Rhodri without going. So, diwrnod allan efo Rhodri. Yeah, so, diwrnod yn Zoo Bai Colwyn efo Rhodri. Iawn, da iawn. Felly, dyna ni felly, ond beth sydd wedi bod yn digwydd ar yr Opera Sebon? Gawn ni weld, ydy nhw wedi cael diwrnod arbennig? Reit e Paris, le ddwch chi gyd? Mam, eithon ni weld popeth. Tour Eiffel, Notre Dame, Arc de Triomphe. Eithon ni weld y Mona Lisa yn y Louvre. A fethon ni ar y metro I Versailles. Ond oedd ddim lib. Oedd ddim lib bob dydd. Ac yn oer. A oedd y bwyd yn Hotel de France yn ofnadwy. Oedd, chips efo popeth. Ond fethon ni gael bwyd mewn bistro I noson. O, ond oedd e'n ddrud. Roedd popeth yn ddrud. Oedd y champagne yn drud iawn, Sara. Le mae'r bag na? Rhywbeth bach I chi, mam. O, diolch. Ys I siop neis iawn I brynu hwnna. O, do, Christian Dior, neif salon. Ddim gweud. A siop duty free ar y ffordd nôl. Sori, Sara, ond roedd Paris yn drud iawn. Reit te, fwynheioch I Paris. Do. Wrth gwrs. Ceri? Do. Eich chi'n licio sgarf na, mam? Dwi'n dwlu, rhaid I mae'n mynd ar ffrog mae'r dim.